वास्को दाबोळेच्या हायवेर सिग्नलां नाशिल्ल्यान दिसान दीस अपघातांची भिरांत त्या सुवातेर वाडटा। हांगसर सिग्नलां रस्त्या कुशीक जमनीर लोळटा। रस्त्या कुशीक सिग्नलां ना पण जायरातींचे तकटे मात उबे दिसता। हाका लागून अपघात घडूं येता म्हण भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डी सिल्वा। हो जो नॅशनल हायवे हा वो किलर हायवे हा आणि वो एक स्पॉट एकदम टोटली एक्सिडेंट स्पॉट जालोलो हा। हिंगा कोणाकूच काय पडलेले ना। हिंगा रस्त्यार आडसालां कोदेले खुर्चे बिडचे सगळे इकपा लागलेले हा। हायवेचे म्हाका दिसता कोणाचे कांय पडलेले ना। आणि दुसरे ते बीट्स बिलांनी जे थिंगा स्टुडंट्स अशे भोंवता सांचे सांचे जाल्यार वर्किंग टायमार भोंवता ते एक्सिडेंट स्पॉट जालोलो हा आणि स्लम एरिया जालेली हा। आणि जे ते बोर्ड लायला ते बोर्ड म्हाका दिसता ते रॉंग लायला, तेणें टोटली रॉंग लायला बोर्ड। ते बोर्ड तेणें गो स्लो म्हणून बोर्ड लायला, तो मातसो पयल्यान येवपा जाय। तो तेणें बोर्ड लायलो तो सारको ह्या सायडीन लायलोलो हा। ते बोर्डांचेर मातशें तुमी लक्ष घालपा जाय आणि टोटली ट्रॅफिकान मातशी पळोवपा जाय। हिंगा सिटीन जे जाता सिटीन जी सेफ्टी बी हे करता ते ह्या हायवेचेर येवन मातशें चॅक करपा जाय आणि जावपा जाय टोटली कितें आहा तें। आणि दुसरें कितें म्हणटा तें वो टोटली डेली कितें ना कितें आयकोंक येता आमचे भितर कितें एक्सिडेंट इतले वाडलेले आहा हेचेर मातशें हिंगा हायवेचेर मातशें लक्ष घालचें पडटा। हांव कितें म्हणटा एक आरटीओचे कितें हे आसता पळय सिग्नल जे आसले ट्रॅफिक मॅनेजर ते कॉपरेट करपा जाय आनी सारकें मार्कींग करपा जाय। आतां रस्त्यार पळयता फर्स्ट एडवर्टायजमेंट बोर्ड आसता, सिग्नला बोर्ड खंय दिसना। सिग्नल बोर्ड आसले तर झाडीन आंची नाल्यार पडले आसता। ताका लागून पयलीं ते कॉपरेट कर रस्त्याचे पयलीं हायवे रस्तो म्हणल्यार सारकें क्लीन दवरपा जाय आनी बोर्डासून पयलीं सिग्नलाचे हे वर्कआउट करपा जाय। सिग्नल बसोवपा जाय थंय ना कोणाक गार्ड व्हडली एक भुरगे काडून ते काम करपा जाय। कोण तशें काय पळयना। आतां वास्को बोल्यार CCTV घातले, CCTV कितें रिकॉर्ड आहा काय ना। जालें 2 दीस घातले दंपन CCTV खंयच रिकॉर्ड मेळना। त्याला मागता सगळ्या काय एक रस्तो क्लीन करा आणि मार्क करा जातातले बेगीन आणि बोर्ड जातातले बेगीन बोर्ड सिग्नल आउट करा आणि कुट्टाळी दाबोली जावपाक सायन बोर्ड एक सायन बोर्ड ना रस्त्यार ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट। हम NGO हमेशा यही अवेयरनेस करते हैं कि वेयर सीट बेल्ट, गो फॉर द साइन बोर्ड, लेकिन अगर आप देखेंगे तो साइन बोर्ड कहीं पे ही नहीं है। पता नहीं अभी RTO इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दैट और क्या ट्रैफिक पुलिस को ये भी नहीं दिखता कि साइन बोर्ड कहाँ पे लगाना कहाँ पे नहीं है, मेंटेनेंस करना है या नहीं करना है। कहीं पे साइन बोर्ड गिरेला है, कहीं पे साइन बोर्ड जहाँ पे दिखता ही नहीं है उसके ऊपर झाड़ियाँ आ जाती हैं जहाँ पे लोग मतलब दिखाई नहीं देता। सेकेंड थिंग जैसे कि बस ऐसा घूम के आना चाहिए। सो ये बहुत सारी ऐसे मिसयूज़ होते हैं हमारे ट्रैफिक सेल जो बहुत मतलब अपने काम पर ध्यान नहीं देते। जनवरी टिल अप्रैल बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। सो मैं चाहता हूँ कि साइंस बोर्ड्स जहाँ पे नहीं है वहाँ पे थोड़ा वर्कआउट करके साइन बोर्ड लगाइए। We've been seeing so many accidents on this national highway. Basically, the stretch from airport till Verna Junction, this has been proving to be a killer circuit. In fact, we know that there shouldn't be any junctions or crossings on any of the national highways. But still, we've been seeing that there is a diversion there for Zuari Indian Oil, which is again a very lethal diversion there. It is a very deadly diversion. There is so much of heavy traffic which flows and directly takes a blind turn, due to which also there have been many accidents there. There is no proper staff which they have to install on the highways at the junctions. It is not there at all. After so many repeated requests also, we are seeing that the authorities are not taking a major action on that. There are staff deployed only to issue challans and fines to the people who do not obey the rule. The staff should not be standing there to give fines and challans, but the staff should be standing there or doing their duty of actually directing the people and saving their lives by actually taking precautionary measures which will not let these accidents happen.